Ngatho munene undu wa gucoka what happened kuri Ngemi cia Ruraya na gitumi kia Muthoni na Gachagua kwaga guthii ni kiriku before gutenderithirie icio makiria itikira gu turn on your notification na gu subscribe niguo hingo ciothe twa post video ugakorwo uri wa mbere gukinyirwo. Rigathi wa Gachagua ni akoretwo akiuga ni agwetha aini niguo makorwo makijoin Samido kuria USA kuria atanyitwo gu perform Ngemi cia Ruraya na over the weekend ni turakorirwo tukiona Samido age perform but kiuria kinene ni gitumi gia Gachagua kwaga gukorwo akiattend Ngemi icio na aini tori akoretwo age promise. But before turore gitumi kiu gia Gachagua, Muthoni wa Kirumba mwenaini wake ni akorwo agitariria gitumi giake kwaga guthie Ruraya kunyitanira na Samido Ngemi icio irakorirwo ikihanika over the weekend. Muthoni we auga she still traveling nginyagia kuria USA kuria agukorwo akiattend a different show, Kenya Culture Fest, mweri uyu wa July tariki 11. When the time is right, I the Lord will make it happen. Muthoni to the world, Seattle, are you ready? Muthoni akianirira ati time is right now na ni agukorwo agitravel nginyagia kuria USA gukorwo attend this new event. Gachagua ndaritie gitumi giake kwaga gukorwo attend Ngemi cia Ruraya, but Suga Sabini arakorirwo address ndeto icio. Mukinyirie riboti ino oka atare na muini ungi guku Seattle, ni agutukurana tukumwita first of all mundu wa maheni, tukumwita mundu utahingagiire kaniro, tukumwita yani mundu mwi tondu munene oguo munene Gachagua munene oguo munene no athi nginya uge andu ta 50 oguo maheo visa na maheo. President no arehire nginya comedian Karijini ciake Jaruo Ikamba arehire